Yo ini kaki yo. Mon lagi nembian berdai sabambian ngateraki yo. Jak ring neng ri. Muni berdai tapi ngunceng kok. Apa jauh gula yo dari matur. Ateraki kak dinto ustad segen pak anu ruap anu. Nika dera anak gula. Oh, apa jadi? Apa kira kan muang bet to apa? Kain itu bintara, kento anak abdina, terus pasok terus pengaji kak dintong, kain itu sekadar nyi, beda beras nyi, wah, maka tak ada bak sekilo. Maka tak boleh sambil yuk. Nah, ojo tepun sabar. Yang mau tepun betem pon yuk. Sabar kak dinto. Jak napa sini kak? Boh, mundring lembok ngastet, te mundring lembok. Eki, bodoh abri, pada apa zaman gedong, pai beri jarum. Tahu jak ke apa jarum roh. Ya toraki ke bu nyaina, male mengkah iko. Duh, yon sedih ada apa? Selamat ya, ajudan ya, selamat. Ya mon pintar tu pas tak bojong, pakuna bojong. Selamat ajudan ya, selamat. Pasabar ajudan setuju kali toh, pasabar. Pejat desa ni kapon jada budi ni, jantai hidup. Jadi kal, mon abak tak langalai tidak jemput bola menunggu bola jangan rosak umat kali tu. Jangan rosak umat. Tori pak pak, cek becek. Katiri ni kah, majlis solawat. Terus barokah ni kah. Dat mudadan iring-iring boleh bur majlis solawat. Ring-ring mun parlo mabada majlis solawat titik ini ingat kan itu kemarin nyuon ijazah sampean kemarin kaki Almai kaki Haji Almai Sufyan nyuon ijazah solawat naria ento mabada titik solawat naria kemarin polami talang jujan barokah tempat kak itu amin. Para youtuber le berapa ber ajam mah sejam lebih ya iya sejam. Oh, jam. Satu jam ya? Oh iya. Ya toro orang bini. Orang lah alpok rogi lah ke orang mana. Jadi ngakit. Wajah tamat yang ini. Kan mangkana aja pada debu syawirhunna wa khalifhunna ring bini aja kerembek keng jak kalak kepi mone kalak kepi deng